Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe. Tekereza ubyutse mu gitondo mbere yo kujya ku kazi. Mu myiteguro urakaraba, wambara neza, ariko ugeze mu muryango uhagarara gato utangira kwibaza. Imfunguzo zirihe? Usubira mu nzu urashaka hose, ku meza, mu gikapu, ku buriri. Iminota 10 iragushirana, utangira guhangayika. Tekereza ku mugoroba wageze mu buriri, ukibaza niba wakinze umuryango, ukabyuka 1, 2, ujye kureba ko hafunze. Ibi bikakubaho ejo waribagiwe kuzimya televiziyo, ejo bundi warahuye n'umuntu usanzwe umuzi ariko izina rye riragucika. Igikwiye gukurikiraho rero ni iki? Ese ibi ni ibisanzwe? Ese ni stress? Ese ni ugusaza cyangwa n'intangiriro y'indwara ikomeye? Hari abatangirira kuri utu tuntu duto, kwibagirwa aho barambitse ibintu, kwibagirwa inshingano ntoya, ariko uko imyaka igenda ishira bamwe bibagirwa amazina y'inshuti zabo, abana babo, amatariki bavukiyeho n'ibindi. Hari n'abagera ku rwego rwo kwibagirwa uwo ari we, bamubaza izina rye, imyaka afite bikamuyobera burundu. Uyu munsi tugiye kwinjira mu bushakashatsi bwa siyansi dusobanukirwe neza ni iki gitera kwibagirwa. Ese ni ibisanzwe, ni uburwayi cyangwa ni ugusaza? Hanyuma turebere hamwe niba hari igisubizo cy'ibyo bibazo bishobora kuboneka. Muri kumwe na Mutamuriza Neri, iyi ni Uburezi Official TV y'amakuru rukumbi ushobora gukuraho inkuru zicukumbuye kandi zifite imvano, kuko tuba twafashe umwanya uhagije tugasoma kugira ngo tubagezeho inkuru, amateka, ibiganiro mbarankuru n'ibindi byinshi bishingiye kuri siyansi. Ikinyamakuru cyacu ni ishuri, buri wese wadukurikiye ariga. Ni mucyo rero dukomeze amasomo, mureke tubane muri iri somo kuva ku ntango kugera ku musozo. Kugira ngo dusobanukirwe no kwibagirwa, tugomba kubanza gusobanukirwa n'uko kwibuka bikorwa. Mu bwonko bw'umuntu hari agace k'ingenzi kitwa hippocampus. Aka gace niko gafasha kubika no gutunganya amakuru masha. Iyo uhuye n'umuntu bwa mbere, hippocampus ifata amakuru n'isura, ijwi, izina, ikayabika mu buryo bw'igihe kirekire. Ubwonko bukoresha neuron, utugingo tw'itumanaho, bukoresha kandi synapse, aho neuron zihurira. Hanyuma bugakoresha kandi amashanyarazi n'imisemburo, neurotransmitter. Iyo izi nzira zangiritse, amakuru ntagera aho agomba kugera, nibwo twibagirwa. Kwibuka si kamera ibika ibintu byose, ahubwo ni igikorwa gikomeye gisaba kwita ku kintu, attention, kugishyira mu bubiko, encoding, no kugisubirana, retrieval cyangwa rappel. Iyo kimwe muri ibi byangiritse, kwibagirwa biriyongera. Iyo umuntu afite stress nyinshi, umubiri usohora hormone yitwa cortisol. Iyo cortisol iyo ibaye nyinshi igihe kirekire, yangiza hippocampus. Niyo mpamvu umuntu uhangayitse cyane yibagirwa vuba, atabasha kuzirikana, agira icyo bita brain fog. Kudasinzira neza nabyo bishobora kuba impamvu yo gutakaza ubushobozi bwo kwibuka. Ubwonko bubika amakuru menshi mu gihe cyo gusinzira. Niba udasinzira neza rero, amakuru ntatunganywa, kwibuka kugenda kugabanuka. Mu bishobora gutuma nanone umuntu agira ibibazo byo kwibuka harimo imirire mibi. Ubwonko bukenera omega 3, vitamine B12 na fer cyangwa iron. Kubura ibi rero bishobora gutuma umuntu yibagirwa. Omega 3 ni amavuta meza afasha umutima n'ubwonko gukora neza. Iboneka cyane mu mafi, cyane cyane afite amavuta menshi nka sardine na salmon. Utubuto twa shea, utubuto twa flax, ibinyomoro nka almond na walnuts, amavuta ya colza, canola oil. Naho vitamine B12 ifasha mu gukora amaraso no kurinda indwara yo kubura amaraso, anemia. Hanyuma waba wayibonye ku gipimo umubiri ukeneye, ikaba yafasha ubwonko bwawe. Vitamine B12 iboneka cyane cyane mu nyama nk'iz'inka, ihene, inkoko, amafi n'ibindi byo mu mazi.
ishobora kuboneka kandi mu magi, amata n'ibiyakomokaho nka fromage, yaourt n'ibindi. Icyitonderwa, B12 iboneka cyane mu biribwa bikomoka ku nyamaswa. Abarya ibimera gusa vegetarians cyangwa se vegan bashobora gukenera inyongera supplement. Fer cyangwa iron, fer ifasha mu gukora hemoglobine itwara umwuka wa oxygene mu mubiri. Biboneka cyane cyane mu nyama zitukura nk'iz'inka, ihene, mu mafi, ibishyimbo, imboga rwatsi zijimye nk'isombe, dodo, epinard n'ibindi. Fer ishobora kuboneka kandi mu binyampeke byuzuye céréales complètes. Kurya imboga cyangwa ibishyimbo hamwe n'imbuto zirimo vitamine C nk'indimu, amacunga, inanasi bituma umubiri wakira fer neza kurushaho. Mu bindi bintu bishobora gutera ubwonko impamvu yo kwibagirwa harimo gukoresha telefone cyane. Digital overload ituma ubwonko butakaza ubushobozi bwo kwibuka kuko twimurira ibintu kuri telefone. Ibi bituma bumera nk'ubwashyizwe ku ruhande, bikagenda bibwangiza gahoro gahoro, bikazarangira butagifite ubushobozi bwo kubika amakuru neza. Gukoresha telefone cyane mbere yo kuryama ni ukwiyangiza. Gusaza bikurura impinduka ku bwonko, neurone ziragabanuka bigatuma itumanaho ridindira. Ariko kwibagirwa biturutse ku zabukuru ni ibisanzwe ku bantu bari muri icyo kigero. Si ukwibagirwa amazina y'abana, kwibagirwa aho uba cyangwa kubura inzira ijya mu rugo rwawe. Iyo bigeze kuri iyo ntera ntibiba bikiri ugusaza gusa. Ubwonko buba bufite ibindi bibazo ugomba gukurikiranira mu maguru mashya. Turebere hamwe indwara zitera kwibagirwa. Muri izo izizwi cyane ni nk'indwara ya Alzheimer, maladie d'Alzheimer. Iyi ni indwara yangiza ubwonko buhoro buhoro. Itangirana n'utuntu duto duto nko kwibagirwa ibintu bya vuba, gusubiramo ibintu bimwe. Ariko uko igenda ikura, umuntu yibagirwa amazina yabo mu muryango, ntamenye aho ari, ntamenye uwo ari we. Hari n'izindi ndwara z'ubwoko nka dementia na stroke zangiza ubwonko, indwara za thyroid, depression ikabije n'izindi. Icy'ingenzi ni ukumenya yuko kwibagirwa kose atari Alzheimer. Uyu munsi siyansi yateye imbere cyane. Hari magnetic resonance cyangwa imagerie par résonance magnétique mu rurimi rw'igifaransa zerekana imiterere y'ubwonko. Hakaba kandi blood tests zipima ibimenyetso by'indwara. Hari imiti idakiza burundu Alzheimer ariko ikagabanya umuvuduko wayo. Ubushakashatsi bukomeje ku miti mishya n'inkingo. Kwivuza hakiri kare bigabanya ubukana, bituma umuntu agumana ubushobozi igihe kirekire, bigafasha umuryango gutegura ubuzima bwe. Iyo umuntu atangiye kwibagirwa, ntabwo ari igihe cyo kumuseka, kumwita amazina no kumuhisha mu bantu. Ahubwo ni igihe cyo kumuba hafi, kumuganiriza no kumwereka urukundo. Umuntu ni être social. Iyo ahuye n'ikibazo aba akeneye umuryango kurusha mbere. Kumuha akato bituma agira depression, indwara ikihuta, akumva atakiri umuntu w'agaciro. Ariko iyo yitaweho, agumana icyizere, agumana agaciro, agumana urukundo. Kwibagirwa bishobora kuba ikimenyetso cya stress, ikimenyetso cyo gusaza cyangwa intangiriro y'indwara. Ariko ikintu gikomeye ni iki: ntimukirengagize ibimenyetso. Niba wowe cyangwa wo mu muryango wawe atangira kwibagirwa cyane, asubiramo amagambo, atakaza inzira, yibagirwa abantu be, jya kwa muganga hakiri kare. Siyanse yateye imbere, medicine igeze ku rwego rwo hejuru, kwivuza kare birafasha. Ubuzima bw'umuntu burahindagurika. Uyu munsi ni muzima, ejo ashobora kugira ikibazo. Ntibikwiye kumuseka, ntibikwiye kumuha akato. Icyo akeneye ni urukundo, ubufasha n'ubumwe, kuko ejo hashobora kuba ari wowe.
Murakoze cyane gukurikirana iyi documentaire kuri Uburezi Official TV. Mukomeze gukunda ubumenyi n'uburezi kandi mujye mwita ku mahoro y'ubuzima bwaba ubwacu, abantu n'ubw'ibidukikije muri rusange. Udushyigikire mukanda kuri subscribe kugira ngo ikiganiro kigiyeho mujye muhita mukibona byihuse. Bizadufasha kandi natwe gukora cyane kuko nibwo buryo tubonamo ko tuba turi kumwe. Turabakunda cyane. Ciao ciao.